kolika je primjena tradicionalne kineske medicine u liječenju COVID-19? Kako akupunktura pomaže na putu do bebe? Doktorica Gordana Petrović, specijalista tradicionalne kineske medicine u oblasti akupunkture, je naša naredna gošća. Njena uža specijalnost je reproduktivna medicina i fertilitet. Doktorica Petrović nam se ovog jutra javlja iz Londona gdje živi i radi. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Kako ste svi? Dobro se držimo i dalje. Pa veliki pozdrav za vas na samom početku. I eto da čujemo, ja sam već najavila primjena tradicionalne kineske medicine u liječenju COVID-19. Do kojih saznanja ste došli u tom smislu kroz praksu? Pa evo ovako, nažalost, malo ljudi koji su uopšte imali iskustva i dodira sa COVID-om se pojavljuju u nekoj mojoj kliničkoj praksi iz više razloga. Prvo, zbog raznoraznih ovih restrikcija koje svi imamo ovde i što se tiče života i što se tiče rada. A drugo, zbog toga što su ljudi razvili jedan ogroman strah, što je potpuno razumljivo od svega ovde, ovoga što se dešava i ovde u svetu. Ali ostala sam u kontaktu sa nekim svojim redovnim pacijentima koji kod mene dolaze zbog različitih nekih tegoba ili samo na održavanju dobrog zdravlja i prevashodno imuniteta. I to je negde jedna oblast o kojoj se mnogo više treba da govori i na koju treba da se stavi naglasak, sam taj imunitet. Znači, što se tiče COVID-a, konkretno imala sam samo jednu pacijentkinju koja je imala neke simptome, ali nije bila testirana, nije bila ustanovljena ta dijagnoza, ali je došla na vraćanje, što se kaže, na neki svoj dobar stari imunitet. I mislim da će to u stvari svima nama i lekarima komplementarne i konvencionalne medicine biti veoma važna stavka, a to je kako da se u stvari zaštitimo od virusa, od bakterija, to već svi znamo, ali kako u stvari da dođemo do tog dobrog imuniteta tako da nam se stvari ne lepe sa strane. Znači kako da radimo na svom zdravlju iznutra uz naravno sve mere predostrožnosti koje su propisane s polja i da u stvari ne dođe do zaraze. To je prevashodno cilj svih tradicionalnih medicina pa i kineske medicine. Znači da se radi na tome iznutra, da nas ništa ne snađe, a onda kad nas nađe da se nekako sa tim nosimo. Put je uvek sporiji. Pa u vezi sa tim, kakav zapravo treba da bude naš imunitet da bi nas uspješno branio? Šta ugrožava imunitet i kako da ga ojačamo? Imate li nam na nešto posebno skrenuti pažnju, a da to već nije opšte poznato? Pa sad, prvo moramo da ustanovimo jednu stvar, a to je šta je opšte poznato. Sad, to je ovako, opšte poznato je različito u različitim zemljama za različite ljude. Opšte poznato je da moramo dobro da se hranimo, ja bih negde rekla da dobro spavamo i da se čuvamo stresa. A moj neki naglasak u mojoj kliničkoj praksi je na tome da ljudi moraju da shvate da mogu stvari da promene iznutra i da mogu svojim ponašanjem, svojim razmišljanjem da dođu do dobrog imuniteta. Zašto? Jer ako imaju jedan, da kažemo, pozitivan i da kažem, pragmatičan stav prema stvarnosti, svemu onome što se dešava i što nas okružuje, oni će time imati stav biranja zdrave ishrane, bit će, da kažem, orijentisani na to kako da sebi obezbede dobar san, kako da nađu tehnike koje ih oslobađaju eventualnog stresa, odnosno ne stresa, nego reakcije na stres. Stresori su stalno oko nas i svugde, ali poenta je u tome da reagujemo na taj stres drugačije. Ja lično mislim da je ono što najviše utiče na loš imunitet, na pad imuniteta, je stres usred tog nesrećnog lučenja kortizola koji se stalno dešava u centralnom nervnom sistemu i koji pravi haos u organizmu i onda, da kažem, kaskadno sve druge stvari na lestvici idu na dole. Ishrana, spavanje i tako dalje, raspoloženje.
onda ljudi posežu za raznim stvarima koje mogu do nečega da ih dovedu brzo i efektno, a taj način u stvari ne postoji. Znači, moj fokus je na tome da pacijent shvati da može stvari da promeni, da može na njima da radi i da je u stvari podeljena odgovornost između lekara i pacijenta ili, da kažem, lekara i osobe koja dolazi da traži pomoć, koja možda nije odmah pacijent, znači ne prolazi kroz proces lečenja, nego dolazi po savjet. Tako da to je moj neki pristup lično. Sad, kako akupunktura pomaže jačanju psihičke otpornosti i na koji način zdrave misli doprinose da se taj proces zaokruži i da uspješno funkcionišemo? Evo, ovo što smo sad rekli je u direktnoj vezi, odlično ste postavili to pitanje, je u stvari mi kada, da kažemo, imamo jedan pozitivan stav. Pod pozitivnim ne mislim da negiramo negativne stvari koje se dešavaju, nego da one stvari koje su negativne pokušamo koliko je naše moći da transformišemo. Znači da ne razvijamo na prvom mestu strah. Jer strah je emocija koja opet utiče na povećano lučenje negativnih hormona, odnosno tih neadekvatnih hormona, kortizola u centralnom nervnom sistemu. I poenta je u tome da akupunkturom se pravi nivelacija između centralnog i perifernog nervnog sistema. Znači, akupunkturnim tretmanima je to da kažem, i naučno dokazano po studijama koje su rađene, dokazano da se balansira u stvari jedan i drugi nervni sistem. Samim tim i naš, psihički stav na koji se retko obraća pažnja, u stvari dolazi do izražaja. Znači, te pozitivne misli koje mi imamo će nas voditi do toga da preduzimamo pozitivne akcije, da se posvetimo tome šta je dobro pojesti, koliko je važno biti na svežem vazduhu i boraviti u prirodi u okvirima, sad znamo ovih ograničenja koje svi imamo manje ili više, i kako da u stvari nađemo načina, moramo u stvari shvatiti da smo mi u stvari glavni činioci našeg dobrog zdravlja. Rad na sebi mora da bude jedan prioritet. Nažalost, svi bismo voleli sve ovako za 5 minuta da bude gotovo. Neke stvari mogu, kao neki vitaminski suplement da se popije i tako dalje, ali pozitivnost i jedna zahvalnost da smo u stvari uopšte tu i da možemo, imamo priliku da to promenimo, treba da bude osnova tih pozitivnih misli. Moramo istaći da je vaša uža specijalnost oblast reproduktivne medicine i fertiliteta. Koliko se i kako poboljšava reproduktivno zdravlje uz pomoć akupunkture i kako akupunktura uopšte pomaže na putu do bebe? Pa sad, to je jedna ovako velika tema, da, ima mnogo, da kažem, mnogo stvari koje bi se mogle spomenuti, ali počinjemo prvo, uvezali smo vrlo lepo to sa tim imunitetom. Znači, prvo se kreće od toga da se organizam dovede u adekvatno najbolje stanje za tu osobu koje se radi. Znači, fertilitet je veoma složena grana medicine, složit će se kolege i konvencionalne i komplementarne medicine i radi se na mnogim planovima. Možda zato moja omiljena medicina, pošto je na neki način imamo taj jedan detektivski rad, kako u stvari sve delove otkrivamo i sklapamo u jednu celinu da bismo napravili najbolje zdravlje svog pacijenta i doveli ga na put do bebe. Znači, radimo na fizičkom, radimo na psihičkom zdravlju, mnoge funkcije se poboljšavaju akupunkturom u reproduktivnoj medicini kod žena, radimo na ciklusima menstrualnim, na sindromu policističnih jajnika, na regulacijama eventualnog hormonalnog disbalansa, endometriozi i tako dalje. Kod muškaraca na boljem kvalitetu spermatozoida, na boljoj pokretljivosti, na odgovarajućem obliku i tako dalje, bez obzira da li se radi o vantelesnoj ili se radi o prirodnom začeću. Tako da se mora raditi na opštem zdravlju, sve počinje iz glave, ja sam veliki pobornik toga i reflektuje se na telo, tako da akupunkturom se postiže taj jedan balans koji onda proizvodi adekvatno zdravlje i koje vodi onda do toga, do začeća, da kažemo, formiranja porodice. Koliko nas je pandemija naučila da je važan holistički pristup zdravlju i kako to najbolje kombinovati sa konvencionalnom medicinom?
Pa, evo vidimo kako izgledaju stvari u današnje vreme, koliko smo u stvari svi shvatili da protiv nekih stvari možemo, a protiv nekih stvari ne možemo da se borimo. Protiv stvari koje možemo je taj naš individualni pristup, znači naš ulog u naše zdravlje. Holistički, zato što pokrivamo sve oblasti, fizičko, psihičko i duhovno zdravlje. Konvencionalna medicina je napredovala izuzetno kroz poslednjih 50 do 100 godina. Dijagnostika se jako unapredila. Ja sam veliki pobornik kombinovanja ove dve medicine. Dijagnostički, naravno, lekovima kada je to potrebno, veoma je važna ta komponenta i ne bi smela da se nikada izuzme. Naravno, što se tiče komplementarne medicine, već sve ovo što smo spomenuli ranije, poenta je u celokupnom pristupu psihičkom, fizičkom, duhovnom zdravlju, zdrava ishrana, zdrav boravak u prirodi, vežbanje, eventualna suplementacija i tako dalje. Široke su sve ove teme samo za sebe, ali generalno veoma je važan holistički pristup jer samo pranjem ruku i samo nošenjem maske u današnje vreme postići ćemo jedan mali deo zaštite. Zaštita uvek dolazi iznutra. Ne smemo to da zaboravimo uz sve dodatne mere, ali mi smo ti koji moramo da se brinemo o svom zdravlju. Za kraj, doktorice, rekla sam u najavi, trenutno živite i radite u Londonu. Kakva je situacija sa virusom korona u Londonu? Eto, vidimo da raste broj zaraženih svuda u svijetu. Raste. Pa, znate kako je. Ja pratim do izvesne mere, a onda do izvesne mere, da kažem, napravim jednu pauzu, jer mislim, same te brojke su stvarno ovako u porastu su i ovde, to znate i sami, ali ja i kolege koje se bave ovom komplementarnom medicinom radimo stvarno predano na svim planovima da promovišemo, evo ovo, kao i ovo uključenje u vaš program danas, da pravimo kroz razne društvene mreže i kroz, da kažemo, ovakva uključenja kroz članke, da u stvari razvijamo tu jednu, da kažem, edukativni put, da ljudi shvate da mogu stvari da se da treba biti oprezan zaista, ali da strah neće da poboljša i da poboljša situaciju i da smanji broj slučajeva. Znači, treba biti oprezan, sve u redu, ali ne razvijati strah i ne ulaziti u to stanje da je čovek u panici. To stvarno samo po sebi unižava imunitet. Ne mogu to dovoljno puta da ponovim. Treba biti predostrožan, treba voditi računa, ali i ti brojevi koji nam se serviraju i koje čujemo svaki dan, uplašimo se i mislimo još šta ću sad i kako da ne dođe do mene. Tako što se fokusiramo na dobre stvari i radimo dobre stvari, jedemo dobre stvari, boravimo napolju koliko nam je to dozvoljeno sad. Eto, u Engleskoj znate kako je vreme. Nije baš za boravak u prirodi, ali se trudimo svi da se fokusiramo na pozitivno. Dobre poruke. Hvala vam najljepša na uključenju i razgovoru. Sa nama je bila doktorica Gordana Petrović, akupunkturolog, specijalista tradicionalne kineske medicine.